Namar ka jingjor ka jingnya thurmor bat ka jingpan hairstyle ki kali hasilentar usurang na nongpo shaumdan wala ka jing siang rong kampat stang kabala bo jingma ba jing sier ki padpa ba led bawan ki hair pulet ka ribhoy menta kasi kle hair shakate ka than ban aji kai ye ki nong nya kali kamai bat kumju ru ki padpa ban long atkar karukom nya kali ban lat nya ka no ka jingja ba sngosi ya kata ke program hikai la pelong da ka nong tulu mathan marman development forum NMMDF hamadan umdan ke badairu hadin ke jingsham kiau MLA ka nong po uba Meryl Bonds namar kila dan shibun ki jingu jo na ki pat pat kumjuru ka jingma pa jingja pa sngosi ka bala panja ha kanu ka por Hakani ka ngila sakiru da ka jingdon lang upa Meryl Bonds MLA ka nongpo ka mukong san Uvias Rathor Senior Superintendent of Police ka Ribhoy upa Orville Masar Additional SP ba J Lindam EEPWD Nongpo Division ki officer na katana DTO ki Nongyalam ka NMMDF lembat ki palpa bat ki Nongnya kali Kanang man penso tho kamsha shaki nong nya kali ki pulet ka ribhoy ki la pelong ru ta ka mock drill ban pen I ba komno ki nong nya ki dei ban tip ye ki a nya kali kumba ki pulet ki juhi kai pat talasi na ka por ban lat na ka no jingen saw bat ka jingja ba sngosi khamtam haden bon snam ka jingo jang ki pat ba halor ka jing snew surok na nongpo sha umden Menta ka kam kala yard shot but shen kinsa siang rong no ha ka ba bo ni ki pa kila stang ban pen hair stand kam tam ki kali kamai klem da ken snap but burom lang ki wei na bakal yang mengabut adil aku kena ada yang menyakali bahwa ini aku mabunsin bah kecil stand kajabat mana pos malai wana hot mau disanya semua le Nana ni kami cuma orang nane. Nah, apa aja kalau asuri kali ini. Oh, macam yang aku ini lah. Nane itu lah. Kofi, gembira apa? Gembira. Nama ulah to wear. Haki. Not only the driver, but the occupant also has to wear this seatbelt. To protect himself from any danger. The way to wear. Orang orang sekalian lupa subukai company dan jemur. Pelain ya fi yang apa cuma apa kali. Om marchu good style issue. Dari beradon jimut. Jesuka mania burom kita. Iya ini pak. Iya kan sekali fi. Kita. Kenapa dengan kenapa kalau macam itu ya baru yang yang sosial. Dia ya kali. Dia ambil dia apa ya dia yang kali dah. Jadi kan Bangkai ya kita dikor sama dikasih pak. Katam lada fintang yang ini dikor. Sang tak net tak. अपने जन्ने का हिस्सा लगाओ ना ये बमना माथा में खाली हिस्सा बस हो गया हिस्सा ये स्टाइल में चलता है ना ये स्टाइल में डेली नंग कंडंग नंग सर आसाम का आदमी ऑल इंडिया ऐसे बहुत चलता है बूढ़ा बुरी इसे चलता है most of the people they follow this type of trend man it's not true this is the trend they used to use but this is the wrong procedure if any accident will happen this helmet will just come out and you will get head injuries so how to wear also you have to wear like this full protection then this one Dak somneu budam napok this one like this you have to wear te nak niam gak kayum kenar kene klik film lele su kasit rum situ deh kalau sebut katikelon tiap nur kene kau aida ya klik kemut mat Bukan dia phone di 112 adalah emergency response agak dia kendu agak mau merakin agak mau mengingin hilang phone uno mau hilang phone dia kan driver andre salam saru ne lamba uno ude bai ba merko kiri ne hilang phone ne lamba 112 apa dan kena tinggal accident lang ba
Nilai dikit, mana ke hospital kami dikit, mana ke kawasan departemen kami dikit, bah, dikit marmar itu bangsa. Jadi phone ke lembar jumlah kami dikit, kita akan phone wasi, dikit kita jumlah kami. Jadi dah kita lembar 112, masih dah kami akan respon deh. Jadi kita akan phone dengan nama korba, urusan berjumpa dengan kami lagi dah sendiri. Nanti bukan ini deh bah, abadan di aksiden. Kirim ba don ke dikit sama phone ya unui memang repun dia kirim video sama penting itu ke video naik video save fast ke video itu bre ya ni de mera berpoi kamploi ide ni so ko gono go sebanga pan save ke video itu bre tangga tangga nara kirim ka hingga kidon akan mengakhiri kidon tamperti ini kan aksiden kalau hingga kemudian kan yang outlah kemudian untuk itu ketika di Desember jadi kabut Samaritan yang mengikuti kabut Samaritan kalau mbak pakai tinggi kemudian desi nimlah terpenuh kat hakiki checking kemudian mata alai benai asal benai desi katuk ane ki mesin kiba desi belakangan kaki accident ne katuk ane desi belakangan hajinya tu ini ilala ban yarap iking ingkutan bikunta hamaman kapal hamil ini yang surat एक बाकिन स्टोरी एक बाकिन आइडेंटिटी नहीं तरी जिंग पर खात लबा दपुनो न जिंग जिंग जैसे ये कई मिसल जोंकी ने परा हिमे जोंकी बेपा जैसे गिलादन द जिंग हसुरत kalau mau kelak dikit ada accident kata jing mut kaba motivate ini ban kesini hubungi dan kalau dia kata hubungi polisi department yang habis hasurat tadi kita meminta jing mentoi joki walaupun hubungi yang hasurat tu long lese teng Nasutuhi, mangai lagi oleh somna mesra, kami ku ahi bende kau siddal. Te ngapu pengasang ni akali hindai kalau tidak pembeli ni hei ngasam. Te mentala ni akali kan datang itu siddal, namsus kami lagi tu, namsus lang connect berkali. Te mentala apa ni dah setting nasuram ni lah pergi beliau lagi kulit kelas tahu untuk kan. Tentang apa sesebentar tu. Hamle ulut nama auto tu lain tu. Long hisoto, long kato, long kalong komik nama berat. Ini hampir tentu berdiri schedule. Abang ini dimatai masih bel, dimatai kalau jing helmet. Long kampi itu jing mentai ini yo mengitu. Kan jongki, kato minta jongki ya, safety jongki. Sementara abang tidak untuk helmet, tidak atau baik. Kalau helmet tu long tu strap usia kain ini. Kam connect kami itu, sementara hair dan pihak nak baik. Itu helmet tu kalau apa isu komputer nanti. Kita hampir akhir pada tua surat ni. Kakak jahi lagi ni kalau ini minum soto. Ngai lagi permisal pengasana tidak dipelok nasi kalau jahi ke accident ni apa tidak dipelok. Nah kami apa? Tentang kata poin berkena benut kan. Tentang apa misal? Percobaan haka bangin susu kopno bangin nang banmut renti yakian kibaka sorkar kalabu na komentar gedi mentoi di jumti bakhamdam. Na kabanta gading songshan hagalik kawan. Kajin bu yang kini awareness program kamde tang bakaladan gading surok kabahe kami kenat nanongko sa berman sa bernihat. Pada gading surok bagani hikai bidan kam. Ndai kawanan pun kritik jinut susu ini kelong banamar ba. Gading surok kelawan kalalong kanun simpor hamdan dia bat kasor umden gadi kuwi di jaka kiba lasam he kalalong center kalong pren di kinongwan kinongnya kali ugle water ku di song lembagi interaction di jongti ngayolat kanti kali kemotor kilam de kali kamai kilam de ki kali simet. Dia nak tahu bagaimana kamu dari gading identikai ini. Saya dengan perenkam di kepencin kaba kejadian bendera kejongi hijau besar. Ngitir bakaran kaan. Kemotor vehicle act sekedar sepak fakukra kan. Kiwi ain gidon mentah road safety gading sana. Hendai pun paling gini kita song ngintip bahasa keadaan ngintip umno ban penting kena kita punya kali
kumno ban tembiang ni pat kali kumno ban IC kenang kumno ban muram ni kuai baton ka ta hadi snong bo pher ni jiri ke judan ke adong snong ki bangi jugo atmat snong ma prati snong ma huruf snong ma wat long di tiap lamaham ban di tiap lamaham ban tumplomar ko snong lamaham ban le gido gikam gido sniu ko snong tahu nang ini gule wat nom song lagi deka gi bedum kata ing becong tidi ing di kotok tangba ala bende ba simkia imang ro terlijimut imangat merling imang ipun gidau aga ju to kom go le hadu ka de ka song sinai hadale kawan ro kita terpening tenpi ibetip rese gidan di bomti jadi tentu bedonga haswa begini ki pagin pili kan awareness program ba ya kini ki officer gini ki doni bikin pakai itu lah itu ngapang ga wala sanya ya ki nasu bang tentu ye di paran function ki nongnya local taxi lagi ki association ki bukit sit kirnyai mo bukit ding mo bukit skuma ki bukit maret kan sibung gini ki ikali ki ya ki yan nalu ki kali simet ada di kali kamai bagin burung yang kian ki beladon harus ki officer di sini ki seperti kung wenele udong hi di kamram di dona banedon ki hai buku ini program ban pun kena beginom som ngin sungsu batin burung kijingja aksiden ki bakha ladangin tili hapri swa yele de se gani na kadau di dona kadau kala bende banganya step kala kali kadau kala belum fill break kali kadau kala belum berdunal air kali uno cek hari kadau belum melakit bun bere uno kya bere overload kali uno kita sibuk kita ibangi ni habban tiknya banwan dari dengan tentu nadu bago sore nadu ki banyak ID local taxi speed limit kerani dan mentang-mentang bangsa yang surok mentang empat dia kata din siang rong dan setang sen lagi trio dekat bapak dia siang rong waktu mau gitu banyak step hantam mau ni kerenteng dia ni mbak masa di dalam talk show